Ki nong yelam kan National People Party jong ka soyong blok ha ka jingpeteng nak benta ban yelap election nak benta ba samlin malngyang ubade kertong kan National People Party jong ka arpulai soyong constituency ki la takran teng ya ki nong yelam ka United Democratic Party bat kumjuru yo kertong ka party uba sensyar ku parlingdo ha ka jingyelang ka blalong ha ka sinong rangskan menta ka sngi ha bakren ha ka jelang ka blalong ha rangskan ha ka jelang pai ba ka NPP nak benta ki pai ba jong ka area rangskan ki nong yelam ka NPP ki la takran teng yo kertong ba sensyar ba kumno ukertong ke UDP unut bandra borti nak benta ban krong pisan ki pai ba ka constituency bat banrap ru ba ka ne ka jingpeteng ka UDP ban wok jat ya ka NPP kan yo thep bon gol ko UDP ngong ye phi bakla banai ki tiket ba biong bayola second tray ke but ngaulan ngi sapa ke ria jungi nyong im dengkam ke but ngaulan ngin ai kabut ngungu yai bak samlin kairia jungi nang tai ngadeu suardar jong soksar ngahap apa pollution solwai ni nang tai nang jaka jungi lai ni ong mentang in terkai nil ya di UDP lamar ni ai ke jing sngawo yai bak samlin ibale leb hai ketika dong kathan ke jungi nanta ngene thui pi nadu da kenro ke riakrang bro kawai kino kenro le ke jing skam menta thik lakum kenro Jerusalem wajue kai bagi tanyu ni nantai ke riakrang menta ru riak ko rentot ko itu nak super long kemai super long pa super long samla kroi hai ba samlin dek Hausnam arhajar khatpra laklam kersan ya ibadan haranya kersan pat ya wei utong kendiet ubala klakno balai laplang yanga bangan kersan no pat ya ibadan mentausnam arhajar arpulai kadau kolong namar bangayoi yagi mati kibaino kendiet jogi ulat raikam mentabra santri kisnam kumuan le bat kumu menisar ulat rai di kampen roy kiba buon sisa hagane area rangskan ka jogi kane area rangskan ka jogi larangin pai bangin pet yagi lanti kisangkian yagi surak kumdatar harani yoi bakira don pregi khoram hanrai lang ba kaching wan toy barang haga bor kumuan le sansam ulayo ban the yagi development kiwa phel hagane area rangskan kajangi lain pai ki surat nado nang tai dalat maram hanu lauslam hagi snam ke dalat no harakane ka surat lain khoi go kharo kala long ka polion hanwai menta pan yoi bagane ka surat kala long ka plia bakala long ka sutrat lain song hagi kali ki jangi lain pai haga omban gomni labun haga na reangskan ka jangi mangka nilayo ayak omban gomni hagi thliuyen malla kawai pawai ka thliuyen ka badon na kare reangskan ka jangi snow sunset paralogek ngane thu kawai ki thu kana baga don kita ka snong urur ka banga don labun bun pilislam bagi nong mikmat kilawan bantau ya kata surat ngilai magatin kadin sosat kadin jenjar hanrai menta hagat ti joy badan samlen mariwan thau ya kata surat balat rai sat ya kata surat menta ngilai ban rung daga kali hadu asnong banan kai daga asnong katana kabani don hai chispa kabut berapa persen laki kira kabut ini abad nabar kita ngong gitu papa what red mensen habang apa yang ini kandidat kita don kita persahabat ni kita kot kita sarong ngakan mau kawai ngalai pi hakapor kabangan rakna ngalai lakal football bang hadir mengamla panjale ngala persang bat nakamu wak kijak yang iperakna lang mga diwa kijak kadara ili otabun ngagagong ngaw gapi kanika party UDP kanika party
kajing buat kita jangan ada parti UDP lagi ngati kenapa ni tengin buat kita ni lekai banyak kebol bagin kap bajang citang banyak kalai terik ni yo ayah ke resort ni yo ayah kata kajing job keberan burung karena yang pada kata ha kakot ngapan tikiraya kata namar haman maulan meeting ura ayah ke polti ban krong lagi pada karena yang kata pada kumno unur sarang manangga nagai ubanang besar kumno unur beliau ngin pak saya sendiri ngati kerabat onamlong namar kita ngoi di baural kandidat babon sin mentah rawat keran nyala jawang ngata bagan kan meeting ngamlang kumno yang beliau banang bagan meeting ngin pak saya sendiri atau wapan keran namar kita ngom kumnya kita dijat beliau om dan kam ban pak saya sendiri ngini kakan suka sayang ngini kanyal badan samen ibalang aspiran lupa ibalang ban keran ibalang ban tray panwara yang development saya senang soyong gajogi namar katanya mat pati nayai nagalang jogi kakan suci soyong ngilada bray ban penjob dan berambiang ya ibaran samlen ibalang haka ibayan haka parti juga NPP kabalang sembol John kakot Parlak baik kibadon na jadi kisinang rangsken ngamlang ng wesu ipi ngilayaday si parak hakini ki artus nem kibala legno henray ikwa banong ipi lesedang don ki parlak kiba prisya ibaday samlen hadu kani ki kinta bat kini ka minute kiba minta tinakadaw na kaliang jongang nga banong ipi nada pidan ni ki yeng isam ki jongki nada pidan ni ki dogi jaka iba pipiyo sngaw gini sawa ngakot lang ipi hagani ka kinta bapiro pin ayno ya ketika mon ketika diang ba pin ay giding krisyan ya badeng samlen balay nga ang kumta namar kibabun gijaka kiba nga ngalawan hagani ka konsensi para kaway kibabun kiparlok na kasang kongres kiba ju prisya ya badeng samlen hagani ki sansnem kiba legno nganut pan pentik kinalipi kumba prapang persen ay kiladon hagat pijong badeng samlin nagata kadaw ngamdon kijing arsatin ngadon kijinget kebasem babadeng samlin nakakalay terik lada pilek kumno unyo bet ya kajingjok kabadon burom nagata kadaw ngisngaw banangipi wanang penel ya kadonut kejongpi dapat arsin nakelatiak nakeladen ladakat yang undang yalam haki sansnem kibla lainno ula banwara sipun keroy kepar hakani ke konsensi jangi balai ken ngindang kinta yu balada pinujor yakini kesangut ki kandidat ru nganut banong maki kila banle ayu hatola dikiwan sepi ke ai ke bameki kin kular na kebenta jongpi Hendai unuk kandidat jangi uban salong MLA unut ban kulari pi namar minta habangin pak yu assembly kalambek ba unlet sila ka jong kikmi bat kita ka de sarkar ban sim ya kijing kerku bat kijing mentoy na kabenta jangi upai pa hendai ka basngsi kalong bat kinongkan basar na ka parti UDP kikren ben yu kiong hana baudai ubapit ngang sngaw banong imat day maki kibat kambit ban yang iru nane banyo kandidat jongi kaya kabang UI yakikan basa jong ke UDP ngang sngaw banong baka parti jongi kadai ka parti kabadon ya ke disiplin kumalaong mene habang iwan si meeting ngisngap ikijing kren ngirong hangner kabadon purom Bagi kinong yalam jongi yangi hasuaban keren ni meeting kicu hikai ni ban keren ni kitin di badan akor bat di badan buram hendai ke bas ngeusi ngekwa ban ong pi ba imat ke parti UDP nadu presiden bareng ba bat kiwe kinong yalam ki hikmat kim don ye ka akor bat ke buram
Ngasngaban ong lada kidon niya kita ka-akwal ke burom, kidon niya ka-disiplin, balay baukan kasar jong di UDP, kat yung deputy chief minister di ong wana sa yung ngin pensiang na kamunapiak. Hato kaday kumta, hato gusto niya hati kita. Nga ngasngaban ong hang neng yui, baka niya ka-party, lada ka-senglulum, kamdon niya ka-akwal bat ke burom. Kajat penriu kasih jangi kilong suai kiman suai ki ong burom ni ki bahalor burom ni kita ki bela isua ya kesingiu benai burom ni ki nong sensyar henry ki ki parlok ngong ipi kemat omdon ke jing sneng ngadu nagi habala telot na rempei sabahan ru lat lei ki kintin ki bak takmat yong ki wei hatola da kita kinong ilam jo ki UDP mangingin keren tunta kisngau kumlo yang ngasngaban ong kum ya kinakinong yalam kibayang na kaserurum mendaga na kasngiya ki bagi ki kandid jongki bangin penkut no wala di kila depan pay kina merisan ru ngilong snub haban withdraw kadayam kena kadang nga ngasngaban ong hagade kastep ko ki parlok na kiyong yubadeng samlin uday breu bom nang bankran taray yang ong ucap minister tengi udah ucap minister badan buram ubam nang bankran kasi ngayu iya kikintin ke bawah dan samlin Ukraine po assembly Ukraine na kasi kena tahu kumdo uang bam nang bankran pareng handay sa maningo yung candidate jong ke UDP bawang bauday ta master degree hendak ke pela ke PPI kat master degree tangkan jing ken ya izin ken kelas 1 ro 4 lah nakara PPI dan bagi social media di bawah keli ya pigi pat di masyarakat ni wang kuaban keli ya pigi tuwe jing keli ko ki pat R plus R longkat lo maki pat tidak kita start Tapi berkata kita cuma sempang, wat kinong red jongi, kipamtip yung aw biru, hiong long sao. Henday ka bas ngusi, utaw master degree, huong long san. Kung yaw tangin no, banpa assembly. Kata henday ka jinjak buram, ya ka konsuensi jongi, ladak kung yaw no candidate, ngin pa assembly. Karena kata daw ko kiparlok baik, kibadan hangde. Ngidai bang husiar bah, ya kini ki pernah tulis ki badan ya ke UDP. Hendak terang sel tenat, baru ki parlok ki badan ya ke soyong, bat ki badan sabar yang tersensi. Kila inya ban sengap ya ke kubur, jang kinong yalam jang ki UDP. Hendak kadang kum ki parlok ki badan henne, tongin long ki beriu ki basian. Bat ngin long ru ki beriu ki bajam nur. Nang ban pa yaw tau nang yalam jangi assembly ngidan kam yaw breu badan buram dan kam yaw breu uba yaw kop silang ustan silang dan kam yaw breu uba pe yaw do usuk jang ke konsensi hi parok away nagan kadaw hagan ni step ngasgawan kot kipi hoki parlok taik ande pilet pa ne tongin let pa de jing kemen ngidon ke jinget ke besem Bat kita ke jinget ke jongi ke skam kumbangi juduai suaban long ke jingelang. Minyak bau play sa jupahat yani hakikat lai terik.